Níras an leisú péiste. Níl si sin le trist. Wel, tá Jason hen cínte go. Ca mu de ghlacalas mar sinna bhean. Gélíonn sin go gaithí me deadeo thuirteartsa. Ní chéalainn mar ní déad nach ceart a bheith áil. Mar bé mínach me ghlachlan an. Cinál mangul go fáiste bheith an. No me dóin. Cé hí hen? Farí nach tublodí mar sinna tám. Ceart a bhairt? Heidir mé hen suin? Rory, tá me céis deigi. Má ealar Dylan? Ie. Tá sé gearú vir tám orm. Bhfuil sé go dúte? Dúte go gur tean lí orm mar a deor an nuvidó. Nis? Níl mis gearach an spéidirach ar tám na a Jack. Ach baid dead. Níl me gearach críocht nú sos a brísú nach an edit. Ní chuir si de brísú nú mé ealar sin. Cósta slát an jubá. Tá mé rééis na cinnte go. Níl sam cad díal spe. Agus tám. Níl sam deocha a gentle leis a fónaigi. Tá cinnte an mach deid. Tá me chríon na chéile carta go bloody rútse Thomas. Cean fan ar nearna tú le Rory nach bhfuil tú an an Iverhort go. Gan leabhart le Tamartugs. Bhfuil tú as de bheir bhuilis. Thóisig na Guardian nuair agus tá sé an lí sa mul chorm. Tuit a sin tarlú. Ach, ní bhain mar a bhór faoi. Tá, ní bheitfe. Tá sam san na dháin. Tá me go le 6 suas go tám tá me sin. 6 na hóige buchail sin agus ní héróí beá sin. Fanna mis amachchas an díosparach sin. Tá sé róchasta gomsa. Tá sé. Tá leis. Jeez, I mean, cannot tell him as she was and shit. Oh, toga rare Russia. You know, toga trouble at the hainer. Yeah, well, by my trouble at the hain, arms man be my darnach. Me shall yell shin, hollow eyes in Rina. Russia, time vanchen is sula pasta, you know. I mean, God, you shall want or to go through wallet. No damage into that snowel. No, Rina, Neil, ach, Nina Sam can't fall with shin shaw. I mean, he don't look she wild. Russia, you should care if I stay hain, she not fall. Agus bín Daniel bín se gúnaí gopur. Yeah, well, ní shelter in áit seo. Agus hí go mochas a cé méid sin. Yeah, well, Rosa, so go áráid Oscar sin haar seach sa móla harni bhfuil? Yes, Rina tá gaolain le Oscar. Agus anyways, ní áit ben le holice. Well, lies mar sin ní bhín súsia gníol síle gan ich Queen in smían. Rina, cilnúir dúnach raid a tisal Oscar? Well, you know, ní me bauer. Look, Rina. Tá ní smó ceart ag Oscar a bheith seo na mar tá go mitseach sin a chaint an lálugus a frickin' bathroom. Tá bronnarm frí bheithil fada sin, Róise. Tugann sé tamlar am na marcna a chlúdú le smidú. Ar manim all right inis? Yeah, Susie, that's the brother tau. Ceann gceart a rúnan ar tá capal élia. Bhí adí de stoppas hall ar imisiad. Ti'n dwi'n gael y wad ni smas am ochr yn tŵglach ar y Guardian eich. Ní éach rodí a bheith smasa. Mam go bhéach. Cuimner. Má bhaint an na Guardi, beit a chuirtús le próseas fadit lí. Bé, ach jo me Dylan arás. O ia, you've the Dylan arás, ní dáit be fi sin. Ach be Dylan críomhris le gan Tam agus Jack. Agus chuir sin bhil an orta mai agur tú scar an na chéiliad. Ach, nach meach an gráin céna gurm de stopping iad a wimacht. Ní bheach. Maar níl seansa be gan iamach Tam agus Jack áta be gan Dylan. Chad is fánacht an seo. Thuach sé sin deis chute a chaidir bhile Dylan a chathó agus bhfuil chaach Tam agus Jack cheocht a réiteach cíns leat. Níor sé cis go dócha Dylan bhab go thomláin. Sean rud a bhí me gur bhíon ó ghait. Agus déanta tú héile méidir út an sicóla. Nach béon rud is fág mar cuam a fád Dylan et. So amil me an anims ligin slow? Agus gan páirtear beveg am na héile níos agus iad imi? Níl. Ach níor an lei, breannaigh Dylan ar Tam agus Jack mar hismóí. Is má thógann tú sa héala de éon le amháin bhfuil ní fis cinn tuis dumaiste dhéanná. Ach, tusa dúirtlim gníomhór an géad le riomh le níad a stoppa. Ja, is mé. Mar chead me stoppach táir do cuairtiad. Agus bheith chuil tá mar go bhrisisiad é sin. Sé Jack is cúis leis. Ní bheith sé de bhisneach ag Tam ar do cuairta bhrise. Mórach é agus. An brónarm. Cé fá go arms bhfuil an tólaach seo?
Chrío me sin rud ceart a dhéana. Iad san na déile ná le híthe. Mar dúra mé na gádaí teach sa scéal. Tá sin tá nach feici mé duine rís go deo. Agus níl me chun ligins go sin táirliú. Na fecim I sin just a hackney sin ríist. Listen to me. Go tí náil cadda cíh a hackney? Mar tása cin fá. Ó, mar ealar go bhfuil si tara ha bé. Na bhfuil na jiglet sin íonú. Tá sé néad na dlíiderin. Jojo, I'd asked to chap which na fecim sin just a hackney sin ríist, okay? Tá má béar fa seo. Ná bích, céir eile bheith asú leis an bhacha saoil. Well, mar mis sí barísta sa hackney a bhag lart. Is cum lumsa. Ní léna tí ar an rihheic. Jojo? Sam, make it up, Mardera. Can't tell, didn't you start coming break anyways? Rihanna, look, even the moch my garrison yin, and even in on. I mean, you just have to dad if we stare in the heart. I suppose I saw a real or radio pub, you know. Well, he didn't go she's like lower the Martians, couple lower all that veil just know the kings. Neil no mom, Oscar. Oscar? I go more to tag Oscar what? Yeah, ta. Because you know, there's a wad ní sauce like fresh na mar bisha lumpsa. I think it's any kitchen needs more fresh, you know. Oh, I had to make a decision correct in some alone. Well, you know what? Ní chuir in haar kitchen. Brana, tá tú fas a dilm, okay? Agus wall na gutche agus tas for a glarsin. Rihanna, cadw cwnwrt chom. Oh shit, get me shan in the guts. Ah, bit will shan the heart not into our cwnwrt. Rihanna, even dam noch am in Kenya steer an ashka. Black and part of Naki in Ishachari. Nachit go John Rudiat na teabags heen. Teabags? Cha, teabags. Is mass cream in the chlumsa on head lordy of a donic shed mach, but ye the intus no nientus yet. Oh, yes, more need to see the teabags. Ach, need had an issue the gomortus level go Rudi no wake up, cause we listen to fax and niggas, no mobile phones, and agus no reverie. Ach, time is your all that's na the hanig shed shinamach dosach, gur chapmit nach mach a sorrow le fall, it is go. Law man is shaggy Halini. Son. Teabags. What's not calling got that? Cared, cup on tea. No. And Clara Shanachas. Oh, hello. There's that. Stefan. Hello, Kieran? Mae cup on tea na tada. Ní bheith gur maithagad, tá mé seo chuirsaí gnó. Tá mé curthair nólas go bhachas Jason O'Connor sa cheanta le déanaí, rud a chéalach bhfuil sé brise chud bannaí. Oh? Well, bhéon buachtaíh dá bhéadach sibh glécha chur mar dhéanaan sé iarach teagháil a dhéana libh. Right. Dúna mu sin, nach dúna? Gur maithagad. Well, ceart leor, tá bronar mar chuméisteach ar bhór go lón. Oh, ní chuir te an tá. Right, well, slán in it. Slán, an nui dírit, go me go dorslet. Slán ad. Buchs le tí, I mai heb om mij alle dillen in Vichincho. Hoe gaint kalt het noor de kind? What's that? Gar na grau gear then a speedor. For the brass ass the skater Jason. Speedorcht? Ní jaar nem se speedorcht dat Jason naar een en elke net. Ach niet het een rolle ha weten. Ní het stoi. Look, the brunner. Ach, get dat jak jort zo halbe. Geen me gaan zien se mensen net. Bin uniform takker stechart. Nu maar je locht de werle. Are you playing hard to get? Well, ní hen rud is tarringty here in Downey. Tas am nach hoi. Ach ní een dun in tiedach gan net. Sam. Ah, hey, mush. Show it to you. What fair play, what you will you set the Gramac Hansley Roshi to Burk and Youth? Agus dúirtí nach bhfuil léamh ná ancient scéal
y lewsin ysgrifennu. Ac si ordwol. Hwgr be? O'r beth na chwadach yn eisiau na bolyga? O, agos fi si rôl am gyda si gael ei dyn yn chlor special ty si radio. Cora mae ioler chwrsi stere agos sianach ys i cantir. Agos, i si ger ar ym fet porsio chon. Ni be? Bai dad. Aga met de ge borren sun is gemaakt aan de hotel, hè? Ach, niele samen is nie na me. Wat een beetje nog niet nou. Ja lamo. Hasse, wat een beetje niet had eruit gaan. Zeg, daar de land frischen. Ni dem foi gullish. Kaso, poi. Kaso frigel heb je hele holy. Een beetje naar ja komen hebben creëer zo dat je get radio. Kunt hij daar leider om met het gehaaldere. Beetje toe ja, maar ik zie goed niet hè? Hè? Rory, dat u brand aan het herstjoch in je. Jeez, ga je nog steeds gur Bertwanig aan je gemacht? Well, one track mind that, though, well. Oh, stoy wel Bernie gal P45 al. Did gal boorhorst wel? Look, Dort me laat botton of you. Yeah. Cause botton sach maar wie aan frischen Rory. We moet your meske agus harle sé, okay? Níor bhanach í haháin. Tá áfeil ar mart going agus ní harle sé rís go jo. Sinné an maids. So, níl tú go chasta le heríist? Níl. Agus ní bheith mé láir leatsa faoi ach an irid, mar ní bhaineann sé leat. Measa cé héin? Ní lean ar beatarí. Susie? Ní ha. Agus ní hóise tú go joy, so tá sé cumá go dearmad dhéanaar. Nis, ní na sam fwy sin Rory. Fes y gwyl y sam ni smwna mar chiafal. Mas tú cael eisiau? Cofwr tu sin. Sta gawch? Wel, beidir gur le rianna é. Nw le Susie. No, Rory. Ní le rianna. Ach, maith le Susie. Wel, bí cínta go dúir tú ráistithe. Deir go le bhear cáilte a chortú.
Tu can tá ar áfu seo. Well, ní bheith sad. Róise. Ah, look. Tá the rún salva til lumsa. You know, it's just auch my brownie sin anyways. Fillin fiall at a viall at mar der shit. Roger Papa Rustaroon. Dylan, hi, cigwal tu. Chlí mé a social worker an freisin na feidir. Ag cin rein scéal ac am maiáir bostí átra mu bhí mu díra. Cadú tí bhide? Bhil ní me caiint le héna feidir man níor síán ach bhí me caiint le se rúna. Cadú tí sé? Bhil. Ní rútí tá a feidir gáiríide go letir chumach ar bosta a bain. Meas go letir bhide? Ní tí go mai. Caid fannacht. An deúnearsta bhide. Tá sé gá ceam sa mu se feidir nach chain de scéalta sa litir seo. Tuige? Bhfuil in se feidir nach ceappa go níú tí go má bheith. Má bhean, na bí chéasa hinna bhide. Smá scéala on aimsid, ca tú fáide bhena séad. Thank you. Hoe is je ooit? Hallo, Verheen. Rory. In scéal ó Tom agus ó Jack. Rory, cé mé dúr a chas me rálet, níl sam colchi. Tá samsa. Tás had céirt. Tás had colchiad? Tás. Dus, meas tú cechi war tú mach hasin. Chur siad gléachar. Chuir be? Se. Lar mé le Dylan, agus le Tom. Ó bhfuil, tra sin íontach a chuir. Tá. Sílim go dig mí de chéile níos. So, cad a hála san is? Tá a fé láthir. Seachas go méidir bhfuil mis go cuairteach go bachchan seo. Déan teisteach? Oh, Colin, ce chu tú? Go má gur maigad ach brena tásúla man is nach mé jummalúda go deama I tíochttasteach an seo. Ora, stop. Sure fine get my cahiad with. Nish. Agus look, ní chola lá a hagant údar cáliúd ar chuirtein. Well, tá me fér bhuii chu teir chumar be. Go ríir tú ormsa páirteach lacha an do chlár. Stair hanachas na háite. Sure, cé eile a dtír hinna? Na cholas ag chlúna gur ag chlán bhícail tam tá an sean chus is sár ag antar seo. Níl is an fao sin inis, ach tá gon sé an sása íntine agus ag na gomsa gúil me páirteach an sa glár sin. Well, tá sé sin ítach. Ó, má leabhar? Yeah, actually, bhí sé sin fáceann man sin mar bhí me gur a híú chum. Bhí me gur a fíhairt a fe pí a fádach, níor me gur chusteachart. Ar an nábí seafóideach. Nach mór a friviléide agus an nóir gomsa go níar an tusáir a bhil agus I leabhar a dhéanú chuid. Agus brena, inseoid me méid seáid freisin. Bí chu satsa gur tusa an chéad duine I ddír ormsa an leabhar se a dhéanú ón géad lá seolúi? No. Hi, Katrina. Seo. Cóir tú sin? Ó Róise. Róise? Ná bíoch imnear, ní leis ag gur leatsa. Ní bhórgad gan é chahabhar is. Ná bíoh seir thart a Róise ar échlaí. Ceach I líc me go seo tarlú. Tá mu se go cinnta céna leat. Let an gomas go seafateach mar jaalt an ól. Tá sé hartan is. Cur mí taobh hir daine. Tá ceacht fána a gain. Yes, dói. Sin nach chuil spláán céile. Go beird nar bhíl men rud is fear hála a hílaíomh. Nó bhí go a céas a héan marheala. Tean an gachta na botún. Bhí mé caiint le Dylan agus le Támanne. No. Tá gachrad ceart idir an gnis. Níl mé chun cáscóirte chuirta gona Tom agus Jack níos mó. No, nach mé. Bhil sé sin ítach. sé Dylan is tábhatíí an seo. sé. Rory, ce bhí ganas me má vinsmach fi seo. Ní bhaid. Ní is a ggéanaan gur tusa bhí sa deachan é sin agus ní bhéis. Tás an go le ceirte. Beargam is feicimecht. Well, nach chail de bhisneach. Be chuile chuir tal. Slán.
Slán. Hi, Chrí. Hi. Cyd fy said? Ben special am na tal. Wi me babysitter le nacht. Sin mar út ró grach éist. Níl, mag mé amach mat dat a géirí. Ní me gur an brochart. Níl tú. Wat a ceirci óir? Rory, ní duine éadhar me. Agus tá an na cheart me bheith mar ní leon cá leise. Crunn se esom go míú cá nir sin áma lethe. Ní hinné chu bhfuil se. Tás an nach chóir go coideach. Ní leon neart tá méid. Háiríne agus se becún is teach céanna. Céird? Tás an nach leon neart étar se. Ní tosa díar Susie bagisteach na éidir le. Susie? Se, Susie. Ní gá imlí ar béhhert a star. Sámach. Fós. Tuigim ceach an airíonn tú. Agus is málam gúil tú brud beag éadmhar. Ma, ná ide. Is má. Tá spáin se gam gúil tú mór lem. Ca'n diwn o'n diolta siw, watch. Ar yn bitw fod y gael cyn i'n gwrdd eto fwyd. Brana, ta me ger y pa reil eisiau gael. Sian am o'ch ffrigyn ffwrsgu tato gwrs sy'n dod rein. Brana mar wyl tys yn an smach, dygys gwymach yn ialar pen. Ca hadyn i cyn chael goel agos eion o gach. Chynnu, doch chyd crwb o mach o mwch stwff yn ys bw. Nw fod ac ydych hyn o chwri, diwn yma ffrigyn pleti cegyd. Wel, sy'n bos cyn i aws chwlwydel bywyd ac ysdech ar y tarswch sy'n nhw gyma'n caru sgati. Wel, ni'n diolch na blog o môl tamtyn eisiau wach. Beidr na chwyl ac ca hadyn i cyn brenw dy ie, sol y gwrdd tŵg yn teilw hen. Tod wymsia eisiau. Brianna hys o mach gyda gra hen. Ogys na bach a gra hen dyn nhw.Og o ffrigyn balwch ar hwn. Cont o gael yn eich. Kom ook je vier moet nog geen jouw gaan maken. Als je bij het toe kijkt, als je nog wat tussen erin, dan moet je wat met bitje. Dan in Charlotte van het show. Dat is bij gaan plody. Ach, Tanin. Ik heb vandaag morgen te raschen in het klimpse. Niet sam. We gaan wat niet smaak kompertjacht. Kun je nou Jory de korrestjacht? Niet spaas. Niet feitjes als van het een chak of fad zijn, maar gaan niet feitjes. De hele doorskras je plody. Tarawale Susie. Oh, kom eens ja. Met korrestjakkery. Oh, Neil. Er wel het koffie. Ja, we zien het. No fun het in, jom heen. Niks mis meneer. Strachel gur chas me le. Oh? Bhí córa am héana agus Bernie faoi. Agus tá sé sucrathe goin gúil me chun bogisteach léir fe tamil. Gydas? Ja, well, ní léon chinna mór génta gain na tada. Tá mis chun tríle bhaint as. Wel, tasúla an gnairo liv. Gur bad. Arenos, is féidir leat bogisteach me cheomar mas mion leat. Adas atá sé follh. Be wad níos má comport at an. In Noríre, fech sin éintach. Bhíh sin na bharga mar sin. Gur mahad Rory. Goed, laat heen nacht. Oh, Neil. Mijn vader Rory. Oh, right. Weet je wat haar die gale drif? Trud ik ook ma. Dat is een hees boggestag neemt hij. Oh, bogusta. Ja, ik kan het allemaal erin gaan. Dat is een hees humor hoort Susie. Ah, nou maar je vader. Brunner gúil mé má.
de ceirlár brenn sí síos go séfa me dechuit. John Jo rud céan éist? Ó bhí me se finine Johalda se? Ceirlár me deáil goúí réchama. Gur bhaid. Tá ban wa hin sinna good. Nach chuile sam. sé a bhfuil so good. Ce tá gceiste sin? Go happy. Níor caiile bíor chu trí na head. Bhuilas bh chuide gon sésta le banhhaine acu? Cin tú rámeis sé sin? Rámeis. Sin go dtíra ha facail ar mis smíúla mí fahéirú na a hanna tú hinnagus go trína le cheile. Tá. Ó, agus rút me si gur hála? Botún na bhíán. Póga bháin, sinna méid. Ó, níor fi habhar go hebí víniu dúsa. Ach, sin go dúinn tá tóca man ar hálaí go hef póg. Ó, agus go dtí bhí ar siúil sa cheafí níos luithe. Gus ateo tá barnaí rá waifa do chunnesa. Gus ní me sé geirí a críomh a siú. Bhiltasa? Níl ar nóid. Tá mé an bhór le. Ó, bhil tá dó í ranar a go lé heispe? Timpiste bhíán. Bhuiid mit coiachsta. Timpist na bottom. An dárad. Le a chail, John Jo. Ná mé gachrad orin. Ó, tá gab ne buim ní bíart fa dú dúsa. Níor má facail. As go mit sa a gasí bhaid. Bím sa díliist má chairde. A sin réites carad an chuide an barnaí fast. Nis. Mai mai sa ho. Bhuilas ateo ní bh dohar dat se súléire chuin ar stácha seo. Figur. A fear mai hitam. Gus is deacar fir wa héal na luthe seo. San mar se. Fáile leat, ní len gnáat an seo. Nes, man na bulta sa geirí teú troblaid a haar an jartan. Si síos mar bh gasar maihín. Go on, Jenna. Lí harm sa leisca.